Muini Dennis Juguna kana Cukura ya Nairobi arauga riu ni atumirwo marua ma guthi Igotini thutha wa kurekereria Ruimbo akimurika mitugo ya kakara cia Ahunjia. Ona gutuika Juguna ndahithuritie ni muhunjia kana gikundi kiriku kimutwarite Igotini, augite marua maya maumanite na kurekereria Ruimbo ruru. Kuri Akenya marakoretwo makimwira ndumiriri ya Ruimbo ni njega no ndangirahuthirire mbica cia tungatiri aya, amwe ao ari mari na igweta guthondeka thinema ya Ruimbo ruru. Akenya mwena wa comment section mwena ule wa Facebook ni makorirwo makiaria hena DJ Des the Kingspin akauga hata Yesu alipigwa mawe na wenye aliishi kuhubiria Injili hawa Ahunjia wanafaa kumsamehe bana, anajitafutia tu. Na MC Prince Kenya akauga Kenyans I love you so much, you people never learn, usijali hata wa Yesu anataka changie. Na Taifa Leo habari akauga yes maybe that would make other artists learn label and defamation law under the new cybercrime law. Na Erastus Wambui akauga mundu uria mwihokeku Jehova uria gukogeoka Jehova ndetigagira angikorwo matire no cuke ni kuona fata wa kurakara ucio ni woni wako, koguo ndarona fata wa gukorwo makirakara ungikorwo matire no cuke. Guku ni kwa Mwangi wa Mohoro, gakorwo ngikuona gitio kinene ko subscribe thini wa YouTube channel eno.